Na taj blagi dan služit će se sveta arhijerejska liturgija u sabornom hramu sa početkom u 8:30 časova, nakon koje će se vršiti obred velikog osvećenja vode i u 11 sati formirat ćemo litiju ispred hrama kojom ćemo krenuti kroz grad do našeg jezera. Molimo naše vernike, naše sugrađane da u što većem broju zajedno sa nama, sa litijom, odemo do jezera, gde će u podne naši hrabri vitezovi zaplivati ka krstu časnom, koji je sila i znamenje, krepost i snaga i pobeda nad svim preprekama. Mi smo u ovom ciklusu sa svim organizacionim aktivnostima krenuli ranije nego svih prethodnih godina. Ono što je u ovom trenutku najvažnije da napomenem jeste to da smo i sa samim prijavama potencijalnih plivača krenuli ranije, pa bih zamolio sve one koji žele da plivaju na dan Bogojavljenja da posete salu crkvene opštine na trgu Svetog Teodora Vrčačkog od utorka 24. decembra do subote 28. decembra u vremenu od 9 do 12 časova kako bi se na vreme prijavili, a u isto vreme i kako bi se upoznali sa jednim potpuno novim načinom prijavljivanja. Ono što je za njih bitno u ovom trenutku je to da oni budu punoletni, da budu kršteni u pravoslavnoj veri i da imaju prebivalište na teritoriji opštine Vršac, a o svemu ostalom ćemo sa njima u naknadnom radu. Na kraju bih pozvao sve naše sugrađane da na dan Bogojavljenja budu deo manifestacije i da budu aktivna podrška našim plivačima od samog jutra, dakle u sabornom hramu na liturgiji, potom u litiji koji će ići od sabornog hrama do jezera i na svim dešavanjima na jezeru i da tako, kao i svih ovih godina unazad, prikažemo jednu lepu sliku grada, celoj našoj zemlji i svetu.